Muthenya wa kiumia mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga anyitanĩire na etĩkia kanitha-inĩ wa Jesus Teaching Ministry mwena wa Embakasi ya irathĩro kaunti-inĩ ya Nairobi marĩ na gĩkundi kĩa atongoria angĩ. Odinga oete mweke ũyũ kũhunjia thayũ na ũrũmwe ũrĩa augĩte akoretwo agĩkinyanĩria kũgerera mĩcemanio ya Azimio la Umoja ĩrĩa atafanĩtie icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri. Wakenya wengi wanatembea na chuki, wana huzuni nyingine kwa sababu ya ubaguzi. Unakuta mtoto amesoma vizuri, akienda kufanya interview kwa kazi, yeye amequalify kufanya hiyo kazi, lakini akitaja jina yake tu namna hii, ile pale najua huyu jamaa anaharibu wakati yake. Maana Biblia inasema heri yule mtu anayeleta amani, heri yule mtu anayependa na kumtunza na kumlinda na kumheshimu kiongozi. Kama nchi lazima tupendane, tuangalie kiongozi ambaye ako na maono, na nimefurahi kumwona baba amekuja hapa Apostle akatubariki. Thutha ũcio Odinga hamwe na atongoria arĩa mamumagarĩtie mathiũrũrũkĩte matũũra-inĩ matiganĩte kaunti-inĩ ya Nairobi makĩrĩkĩrĩria kĩharo-inĩ kĩa Jacaranda kũrĩa athiĩte na mbere na kũhunjia kĩoneki gĩake kũrĩ bũrũri angĩkaingĩra thingira-inĩ wa iregi mwaka ũkĩte. Baba amerudi. Nataka nyinyi nyote mwende hapo Kasarani, kwa kiwanja ya mpira huko Kasarani, sawa? Siku hiyo mimi nitatoa majibu, nitatoa jawabu. Odinga nĩ atarĩirie itũmi itiganĩte iria icũngĩrĩirie kũhingwo kwa magana ma iganda iria mĩaka ya nahau kabere ciandĩkĩte makiri ma andũ mawĩra, ũndũ ũrĩa wateithagĩrĩria ũtongo wa bũrũri gũkũra. Ili viwanda vyetu vinaweza kuwa vinafanya kazi sawa. Tutaenda bidhaa hapa, buy Kenya, build Kenya. Buy Kenya, buy Kenya. Tutaanza ona kama viwanda vyetu vinaanza kufanya kazi. Baba alipokuwa waziri mkuu alituambia natupatia free primary education, alitupa hakutupa. Baba alipokuwa waziri mkuu alitujengea Thika Road, alitupa hakutupa. Raila eranĩire gũkang'ethanĩra na aruti wĩra mũingĩ arĩa augĩte matũmĩte Akenya mathiĩ na mbere na kũgirĩka nĩ ũndũ wa kungumania handũ ha gũkinyanĩria motungata kũrĩ mũingĩ. Najua pale pesa iko. Najua pale pesa iko. Najua pale hawa jamaa wanapenya naye hazina yetu, wanatoboa na kuiba pesa zetu. Mimi najua sahili wanaingia ni nyembamba kama sindano, baada ya mwaka moja umefura kama kupe. Sinajua amebeba pesa na magunia ati yao harambee ya vijana milioni 10. Nairobi kura ni ya nani? Nairobi kura ni ya nani? Nione na mkono. Nairobi baba, kura yote ni yako. Tabarĩra cia kwambatĩria ikĩro cia mũtũrĩre kũrĩ andũ ethĩ na ahũri a biacara nĩ gatagatĩ ka maũndũ marĩa Odinga aratanya gũgakinyanĩria nacio bamĩrĩ iria igũmĩirwo nĩ ũkĩa irĩhũragwo njeki o mweri. Mimi nitaleta mpango inaitwa Social Protection Fund, vile inafanyika kule Marekani, kule Ulaya, kule Brazil, kule Namibia, kule Egypt, tutaleta hapa Kenya. Nimesema kila jamii ambaye hawana mapato yoyote watapata kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.